gonjwa hata magonjwa ya kisukari, ile yenye tunaitaka diabete kwa lugha ya Kifaransa. Alors, figo zikigonjwa, huyu umekuwa na hatari sana. Mtu mzima anakuwa na figo hizi mbili. Na figo zinabanaka hapa ku colonne vertebrale, ndio zinakamataka, lakini zikianza kuluma unasikia kaumu. Angalia hapa kwenye ninashika, njoo angalia. Unasikia pale njoo kwenye kunafanya nini? Kuna luma sana. Na kuko mwenye kote mwanjine za luma, yani pale ni figo mwanjine agonjwa, na huko mwenye kote zote mbili njoo zinagonjwa, pale na ni figo tu zote zenye zinagonjwa. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, nitawaambia dawa, na pia nitawaambia dawa yenye, na hiyo dawa ndio inasaidia kumutu mwenye kuna probleme ya constipation, yani